Hayırlı kеш, hürmetli tamoshachilar, muhtaram millatdoshlar, do'stlar, tuganlar. Hayırlı kеш, Qozon qo'noqlari bayram bilan sizni barchangizda. Barig'izga da ma'lum bo'lgancha respublikamiz avullarında, şehirlerinde, o'tgan haftada gullab Sabon to'ylari, ko'rkam yo'llarimizning, bayramlarimizning birisi bo'lgan Sabon to'ylari gullab o'zdi. Endi do'stlar, barig'izga da ma'lum bugun shu Sabon to'y shavqimi Qozonimizning naq o'rtasida o'rnashgan piramida ko'ngil oshi o'zagida davom etadi. Tag'in bir qat sizni bayram bilan hamda bizning bilan birga raqatlanib, yol etib, motor jirlar tinglab, hamda Sabon to'yga raqatlanib, dardli ko'ngil bilan taralarsiz degan umidda qolamiz. Endi do'stlar, hurmatli qo'noqlarimiz, biz Sabon to'yga Shoyan to'y deb ismlangan konsert tomoshabimizni Oqtanish yigitlaridan boshlab jibargan do'stlar. Olqishlar bilan qarshi olamiz. Oqtanishda tug'ilgan jirminga dardli bo'lgan yigitlarimiz saqnamiz o'rinda Tatar estradasining tanilgan jirchisi G'azinur Farruxshin. Сиңа қайттым güzel туған жерім, сағындырды шишіме бойларың. Айырылып өмір кешірсем де айырылмады сенен ойларым. Сиңа қайттым güzel туған жерім, қырларыңа көңілім желкінді. Nurga şungan yayga üzenleri, bigrek güzel, bigrek sikimli. Nurga şungan yayga üzenleri, bigrek güzel, bigrek sikimli. Сиңа қайттым güzel туған жерім, сендегіне көңілім дауасы. Өміріме яқты дауамысты, туғайларының рахат хауасы. Сиңа қайттым güzel туған жерім, инешілерің бұйлап ұзарға. Canға yakın ağım sularını, мұңларына қушылап жырларға. Canға yakın ağım sularını, мұңларына қушылап жырларға. Yuvanışım, dayanışım, dalışığım, baydırtışım. Kara kızlar, kara başlar, ile sinap danışım. İnil güller bulunharım, bılbılından kamışlı kul. Mindesinin müşkat balın, kamışla tanışım. Mindesinin müşkat balın, kamışla tanışım. Var mini üzülgen yarım, şu jarımı başlarışım. Minde bir faytırmın anı, hey, tuz almamaktanışım. Kanlarında işitine, kekrüklerinin muğlu tavşım. Mindesinin müşkat balın, kamışla tanışım. Mindesinin yırattağı tavuşla tanışım. Koy şoklarda giyleminim inlerine başlamasın. Ey Qozonım, seni bitminem
yazmışım başkalası. Yaktırak yana bazan utları, şatıra bizini üzüne haman. Fayda sina, fayda biz bazan, uşak yanına jıyılgan sıman. Yaktırak yana bazan utları, şatıra bizini üzüne haman. Fayda sina, fayda biz bazan, uşak yanına jıyılgan sıman. Süyüşüm şadlığını sevetlerin sanasın. Ey bazanım seni bitminem bəxtim başqalasın. Yaktırak yana bazanutları, şatıra bizini üzüne haman. Fayda bizsina, fayda biz bazan, uşak yanına jıyılgan sıman. Yaktırak yana bazanutları, şatıra bizini üzüne haman. Fayda bizsina, fayda biz bazan, uşak yanına jıyılgan sıman. Gazinur Farukşen. Tayyis Hüseyinov. Рәхим итеп каршылыгыз, яшь җырчыбыз. Әле Сабан туйларда да бәлки беренче генә тапкыр үзенең җыр моңнары белән катнашкан җырчыбыз Лена Бурханова. Чыгышына караганда беренче генә тапкыр катнашмаган.
inде. Ömürlerinin yaşlığı biteli, ömürlerinin yaşlığı biteli. Lena Burxanova. Жамағат қаршалығыз Татарстанның һәм Башқұртстанның ат қазанған артисті Транзит супер тяжеловес Фән Уәли Ахмет. Алтын сары шәшләріңні син тарарсың, мин үрмәм шул. Син тарарсың, мин үрмәм. Мініп тауға басып ташқала, син қарарсың, мен көрмәм. Мініп тауға басып ташқала, син қарарсың, мен көрмәм. Ayağında yaktı yıldız, ay tudasin batinde şul. Ay tudasin batinde. Şit jirlerde köp yürüdüm, bik sağındım faytinde. Şit jirlerde köp yürüdüm, bik sağındım faytinde. Быйыл килген сахра кышының ағы күге бар микен шул. Ағы күге бар микен. Узғын ғымыр хисап түгіл, алда ғымыр бар микен. Узғын ғымыр хисап түгіл, алда ғымыр бар микен. Аны сәхнәдә күрүгә үзегез дә шаккатасыз, хәер көлеп авасыз, чөнки аны сәхнәгә чакырасы гына килеп тора, дуслар. Яраткан артистыбыз, Татарстанның халык артисты Рәшит. Бергә чакырыйк әле. Рәшит Шамкай. Шулай ярыймы шулай? Яраткан артистыбыз дип. Хәерле кич, кадерле дуслар. Апалар, абыйлар, энеләр, сеңелләр, әтиләр, әниләр, әбиләр, бабайлар, чырдашлар, кырдашлар, якташлар, классташлар, хезмәттәшләр, яшьтәшләр, шешә Астагфируллах. Күп сөйләгән күп ялгашады. Ассаламу алейкум, кадерле мөселман кардәшләр. Дәвам итәбез. Шуның өчен монда мин бик ярар, җәелеп сөйләп тормыйм, чөнки монда иҗат кичәсе түгел. Менә монда 150 анекдот. 150 анекдот, мин аның 150-сендә сөйләмим. Гомумән моннан бәлки берсендә сөйләмәм. Соңгы вакытларда ишеткәннәрне генә сөйләрмен.
Әллә сөйлим микән? Юк, башлап сөйлим инде. Менә безне сөйлиләр бит. Безне сөйлиләр, язалар, менә билдән аста, билдән өстә китте. Иҗат тегеләй, булай тегендә экраннан, гәҗиттән мәйдан бирәләр дә башта чагыштыралар. Шуның өчен без зәвыкны югалтып йөрүче артистлар булып чыгабыз. Аны кем яза икән? Менә аны да уйларга кирәк. Ул кеше кайда булган икән? Безнең зәвыкны тикшерә торган кеше. Шулай була карамастан, сөйләмәсеннәр безнең турыда, безне критиковать итмәсеннәр, тәнкыйтьләмәсеннәр дип, самолетлар турында гына сөйләргә башлыйм. Аннарсын бәлки узын-узакка китсә Равил Шәрәфиевникеләргә илтеп терәрмен. Равил Шәрәфиев миңа караганда пошлырак артист. Ул сөйли торган анекдотларны сөйли башласа, мин бөтен битемә хәлле кып-кызыл булам. Мин оялчан артист. Әйе, самолет ұча. Шуннан әрмәннәр үстеннән ұча. Бір әрмән сикіріп тұрада, наши женщины любят цветы, наши женщины любят цветы, чачак себя, чачак себя, чачак себя. Шуннан самолет келіп кірә Грузияға. Шуннан бір грузин сикіріп тұрада, а наши женщины любят деньги, наши женщины любят деньги, ақша себя, ақша себя, ақша себя. Самолет келіп кірә Рәсәйгә. Bir урыс Иван сикіріп тұрада, біздің дей маржалар әрмән белән грузин ярата дейді, тейміп тә тәшірді дейтігілеріне. Темпераментный халық, рәхәтләнсінләр дигәннәрдер инде, әйе. Ял білмей тұрған халық. Но, мен енді теге сақаллы анекдотларны да сөйлем, былай, яңалар келіп әләксә шуларны да қатнаштырып, но сақаллылардан қышқырт Үрдәк адаша күрше авылында йөри, бак, где тот прот, где тот прот, бак, где тот прот, где тот прот. Анда кыйма башында бір күркә утырган, күркә хәзер кара. У нас насчет этой проблемы нет, где поймают, там и прот дип әйтте ди. Ножны тел мәсьәләсе. Бары тик самолетлар турында гына, бары тик самолетлар турында гына. Бөгелмәдә була бу хәл, берәү самолетка сарык сиреп. Әйдән аңы саткан. Әйдә дип каһар суккан бер азыгы. Шуннан соң стюардесса белән летчик чыгалар да, ярамый, самолетка сарык кертергә, нәрсә син моны ат утарды дип белдеңме? Бу ди сарык түгел булды, сарык түгел, күчтәнәш бу, күчтәнәш. Сарык Казанда экзамен бирә дип әйтте ди. Малайдыр инде күрәсең. Менә шушы анекдотка, шушы йөрмсәк мәзәккә ятып кына тора, миңа мин шин сөйләгән иде берне. Менә шушы малай килде ди янәсе, килде институтка кирде ди, әйме, кирде хәзер ветеринария институт түгел, хәзер академия менде, шушында хәзер профессор алып бара буларны алып бара мясокомбинатка. Менә ди карагыз ди. Менә кара, живой сарык кирип китә ди, әйме, тигенә кылбаса барып чыга ди. Әйе, тұяққа, юнға, тегінде сүйәкке, итке дегенде, бұл малай енді мұндай рақтыр енді олазырақ, мұны рақ бәлкі, мұна. Но менім кебек енді, шыннан, бұл малай, мұна мұна теге яқтан, қылбасаны тықсаң, бұл яқтан сарық келіп шығарға мұжат мадей бұл малай айта. Профессор қарап тұрады, что-то с приветом бейт бұл, қоян неше келе біләкті бекен. Может, ты, профессор, айта, тігі малайды, жоқ еді, тігінде қылбасаны тұқсан, бұяқтан сарық, олай бұл бе. Мұна дей, профессор, айта, сен шыққансың бітәлі деп айтты дей. Сіз енді көбігіз қазір ішә тұрған кішінің нендей екенін де білмейсіз. Біздің яқта бар әлі ол. Ямсыз енді ол ішікен кіші. Ямсыз мұна приблизительно мұна шушылайрақ. Ширинға шығайында обязательно мұна шулай отырады мұна. Ике отыралар үйде. Үйде отыралар қазір. Бұлар шақты шымыр енді. Қатынлары іште, шушы июн біле июл арасы, самай теге істі келген вақытлар, бірсі барада келе. Қазір анлар айтты дей, арақы көп. Айтты, qorali, sen tualetingga narsa shab qo'yding sushi yanında, narsa shab. Tegese aytdi, Mana uburningning eshigini açsang, o'ti yana, eshigini yopsang, o'ti üstüne narsada hikmat ishlab qo'yding senanda. Shundan tegese uzoq o'tiradi. Hasharat sen kuni bo'yi холодильник kapısı etgansan deb aytdi. Mana tağın şuşu isrikler turunda söyleyeyim endi. Hani kozak bilen urus oturalar. Kozaklar yok diye sözde jok diye, j bilen jok. Urusları öteye çeşşi esmi, çeşşi dey. Kozak ayta jok. Urus uzak oylap turadi. Ya тоже сожгу, стерву deyip aytdi dey. Eye. Çeşşilerini niye yaratmıyorlardır? Hazır koyta bir
Çöşesi bile hatını tegine sibirip de çıkaralar. Şunda utarga bereler teginde. Şuşun aya bir urtaları köresin indeyimiz halkın tişken vakitlar. Uyanıp gite tünne eteşte hoşuna kaltırı ağızdan şeytan izleri kile. Şundan ayttı de. Ateşke rahat anası sağıtayım. 20 kuatını bir güne çöşesi de yok deyip ayttı de. Şunun için tank tişiğinden yerli başlı da ol deyip ayttı de. Bana özüm karşı söyleyeyim, bir baba %15 yaş yaşı, %15 yaş bizim palasa için bek köpündü ol. Anda Şirali babay anda 62. yıllarını yazıp çıktılar. Şirali babay Azerbaycan tağları arasında %68 yaş yaşadı. Bu bulgan fakt. Nu yarar bunda indi %15 yaş. Bizim için biteli 80 yaş olsa da niçavağına. Niçavağına tül köpündü ol. Anda indi Taceddin babay 85'ni yaşadılar. 90 indi ya Allah. Bu %15 yaş şundan Yazid'den kileler. Babay niçik bulay küp yaşadın? Küp bit. Bizde bit piripat falan fasmeten çirli biz. Baba etti, nu ne dedim? Min arak içmedim da. Minanın temin de bilmeyeyim. Onları temeki tartmadım. Üzümlü serbi Camal bilen yine yaşadım. Onları ömür boyu burazla da indi canım. Ömür boyu burazla da. Babay mine sen arak içsen, temeki tartsan, kadınlar bile artığın kılansan küp mü yaşarın iken. Babay etti, min anısın bilmeyim dedi. Mine benim atay ömür boyu içti, ömür boyu tarttı. Kadınlar bile kılanmaganı kalmadı. Öne ol piçarasında pahmilit itip yata şundan sıra güzel dedi. İşiniz diyen söz görün. Kimge küp mü kireyindi? Kimnin niçin kutu var? İçmesen in aybete. No yarar. Ben yaratkan bir anekdotum 28 mezegim var. Anısın men indi niçe yıl. Nitem sakallı mı sakalsız mı? Kayta indi bir Allah. Hazır katına. Ay Hüdayin dağın içip kaytına kaşarada. Bugün zarpılat günü niye varıp saklıp durmadan? Aşağı kaya. Akşam zarpılatın koyadım. Zarpılatıga fil aldım de fil. Film koya. Film bile filmli kulakları bile. Nasıl usadı? Nasıl küze akadı? Muşusiga hubutunda kürsetirgedir. Reşit Şamkay. Endi dostlar, hürmetli tamaşaçılar, aydağız әлі alqışlab, qarşalığız әлі bu jirchimizni, çünkü Irak aralarını yakın edip gelgen desem baribir ışanmışı, çünkü ol Şallıda yaşap, icad etti. Hadir indi Qazanımızda rahatlanıp icad etuşi hem de yaratkan jirchilarimizning birisi. Men endi bu jirchini gidip sahnamiz turuna chaqirga da bilmayim. Ol isimlerin alıştırma, familiyasini bek ko'p alıştırdı. Ol Azat Husayn da bo'ldi, Azat Husayn Şallıda bo'ldi. Hozir endi Azat Temir Shayx. Aydağız şakırı qalı özün sahnamiz turuna. Estradımızın tanılgan jirchisi Azat Temir Shayx. Bayram bilen dostlar. Seni de Azat, bayram bilen. Bayram şatlık diye barbalarga Gümüş kıngıravlar şınladıp Saban tuyu kile sülgüt takan Kılga tutup garmon oynatıp Tuğan yakta saban tuyu bugün Hoş gelesiz dostlar bayramga Şikken yavlak tutup kızlar şıkan Yer yigitler uram eylene Tuğan yakta saban tuyu bugün Hoş gelesiz dostlar bayramga Şikken yavlak tutup kızlar şıkan Yer yigitler uram eylene Dostlar görüşür, suygan kavuşur şir Maydan bugün saban tuykırı Yüreklerini şirkindirip koya Dualarda kıngırav şıngı Tuğan yakta saban tuyu bugün Hoş gelesiz dostlar bayramga Şikken yavlak tutup kızlar şıkan
bir yigitler uram eylene. İller yıllar imin bulsun bürük, meydan sayı jiter barsına. İzgi tilek kuşa her bir yürek, tulparlarının kıyak tavşına. Tuğan yakta savan kuyı bugün, hoş kilesiz dostlar beyremge. Şikken yavlak tutup kızlar şıkan, bir yigitler uram eylene. Tuğan yakta saban kuyı bugün, hoş kilesiz dostlar beyremge. Şikken yavlak tutup kızlar şıkan, bir yigitler uram eylene. Bir yigitler uram eylene. Tuğan yakta saban tuy bugün. Dostlar, aytganimcha nindi tomosha, nindi sabantu o'yin kulkusi shulaybek. Shunga ko'ra siz endi юмористларыбыздың сахнаға шыққанын төзімсіздік белән көтіп отыра торгансыздыр. Мен бик рәхәтләнеп сахнабыз түренә тагын да эстрадабызның танылган юмористасы Илшат Хабибуллинны чакырам. Здравствуйте, пожалуйста. Исәнмесез. Илшат, сабантуйларны кайда үткәрдең инде, брат? Җавит бөтен эшне ташлап авылга кайттым бит мин, беләсеңме? Ничә елга бер инде ул? 10 елга беренче. Таныдылармы соң? Син нәрсә инде? Авылдан киткәндә булай иде, хәзер булай булган. Шәйләр кайнаган, мунчалар ягылган. Әйбәт, нормально. Киттек Кама буена. Ай, Баян уйнап Кама буенда отырабыз җырлабаймы? ай. Шуннан Аннан соң хәтерләмим. гармун шушлай калган. Гармун да шулай калган. Уянып китсен. Үзең дә шулай торасың, әле бүгенге көнгә чаклы шулай йөри иде әле. Әле сәхнә артында гына кулын төшерде. Илшат Хабибуллин, алкышларыңа. Кадерле дуслар, дөресен әйткәндә, мин эштән буш вакытларымда шулай күңел иттереп ял итәргә һәм радио тыңларга яратам. Инде дулкыннарын килеп кулакка Курай радиосы килеп керә. Һәм үзем дә сизмәстән иң беренче тапкыр Нур Алиев башлап җибәргән Курай радиосын тыңлыйм. Хәерле кичләр, исәнмесез, кадерле дуслар, кадерле Курай радиосын яратып тыңлаучы дусларыбыз. Инде студиябыз сәгатьләрендә, кадерле дуслар, 20 сәгатьтә булып киткән. Шул сәгать башыннан ахырына кадәр студиядә мин эшләячәкмен. Нур Алиев, кадерле дуслар, шалтыратып үзегезнең якыннарыгызга, дусларыгызга сәламнәрегезне җибәрә аласыз. Охо, кадерле дуслар, инде менә беренче шалтыратучыбыз да бар. Тыңлыйбыз беренче шалтыратучыбызны. Кем шалтырата микән безгә? Алло. Алло. Менә кадерле дуслар, кызганычка каршы беренче шалтыратучыбыз белән ни сәбәптәндер элемтәгә кирип булмады. Ләкин инде ул безгә шушы сәгать барышында шалтыратыр һәм без аның белән сөйләшербез, фикерләшербез дигән сүзләрне әйтәсе килә. Кадерле дуслар, тагын бер генә сүз, бер генә фикер, әгәр дә инде сез безгә шалтыратасыз икән, без алло дигәч берәр сүз әйтергә кирәк. Шулай гына без сезнең белән сөйләшә, фикерләшә алачакбыз. Кадерле дуслар, музыкаль сәхифә тапшыруын башлап җибәрергә дә безгә вакыты килеп җиткән. Халык җәүһәрләре белән башлап җибәрәбез бүгенге музыкаль сәхифә программабызны. Allah'a şöyle
Менә шулай итеп, кадерле дуслар, халык җәүһәрләре белән башлап җибәрдек бүгенге музыкаль сәхифә программабызны. Ого, инде чираттагы шалтыратышыбызны тыңлыйбыз. Кем шалтырата микән безгә? Алло, тыңлыйбыз, сез эфирда. Алло, исәнмесез, Нурания апагыз, алло, Нурания апагыз, Щука урамыннан шалтыратам. Исәнмесез, Нураным? Исәнмесез, хәерле кичләр, Нурания апа, кемнәргә сәламнарыгызны җибәрәсез? Нураным, иң беренче сәламнарым дейме, Казан шәһәрендә эшләүче бер туган апабыз белән җизнәбезгә җибәрәм. Аннан соң Чаллы шәһәрендә эшләүче бер туган сеңлебез белән кияүбезгә дә бик күп итеп сәламнарымны җибәрәм. Шулай ук кичке сәламнарым Чиләбедәге инеме дә барып җитешер дип уйлыйм. Курай радиосын даими тыңлап баручы Фирая белән Дамирга да бик күп итеп сәлам. Гомумән Курай радиосын яратып тыңлаучыларга бөтенесенә дә кичке сәламнарымны җибәрәм. Бик зур рәхмәт Нурания апа сәламнарыгыз өчен. Инде барып ирешер дип уйлыйбыз. Кем башкаруында җыр тыңлыйбыз. Менә Әлфис Кыямовны киләле дигән җырын бик күп куясыз инде. Берәк китәле дигән җыры юкмы шунда берәк килделе киттеле җырын тыңлап битсә дә күңелләр булыр иде. Бик яратып тыңлыйбыз без сезне. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт Нурания апа шалтыратуыгыз өчен. Инде нәрсә генә дип җавап бирәсе килә. Кызганычка каршы, кадерле дуслар, әлегә безнең студиябызда Әлфис Кыямовның китәле дигән җыры юк. Ләкин Гөлфиям дигән композициясын яңгыратып китә алабыз, кадерле дуслар, радиобыз дулкыннарында. Шулай итеп Әлфис Кыямов Гөлфиям дигән композициясе белән. Yolundur bu Gülfiyem, sağındır bu Gülfiyem, yüzlerinde yürü kalem, ağda sabit diyem. Dikire kumlattır kuzularım, oyran nurlu yüzlerim. Yüreğimde manga sağladı, senin tatlı sözlerim. Dikilek kumattır kuzularım, oyran nurlu yüzlerim. Yüreğimde manga sağladı, senin tatlı sözlerim. Әлфис Кыямов, кадерле дуслар, яңгырады. Әле генә безнең студиябыз сәгатьләрендә инде көйебез бетергә дә өлгермәде. Менә инде чираттагы звоногыбыз, шалтыратуыбыз да килеп җитте. Тыңлыйбыз чираттагы шалтыратчыбызны. Алло, кем шалтырата микән безгә? Алло. Тавышыгызды ишеттек. Кем дип белик үзегезне? Венера. Кадерле дуслар, тыңлыйбыз Венера туташны. Хәлләрегез, кәефләрегез ничек, Венера туташ? Начар. Нишләп шулай кәефсез генә шалтыратасыз безгә, Венера туташ? Әллә авырып киттегезме, бер кирәкмәгән нәрсә ашап ташладыгызмы дигәндәй? Нишләп булай кәефсез сез бүген? Нур, беләсезме? Мин шул кадәр гашыйк. Сер булмаса кемгә? Вил Усмановга. Нәрсәсен шул кадәрле яратасыз? Көрәшенме дигәндәй җырларыммы? Бүтән җирендә. Мин аның җырларын тыңлаганда вообще балдивай, рәхмәтсез. Аңлашылды, Венера туташ, инде нәрсә генә дип җавап бирик сезгә. Балдите дальше, кадерле дуслар, Вил Усманов яңгырап үтәчәк хәзер безнең радиобыз дулкыннарында. Менә шулай Венера туташ кебек сөеп яшәргә язсын, кадерле дуслар, безгә бу тормышның да мәгънәсе шундадыр. Һәм Вил Усмановның да җыры нәкъ шулай дип атала, кадерле дуслар. Сез һаман бергә икән, бергә булыйк, күңелле итеп яшик, кадерле дуслар. Yaşlılarını yağınca oynamak elbeyken Süymeden, müşkülmeden Tavlarına belemeyken Tavlarına belemeyken Kayıtlarımızga gönülememez Ses havan rıgayken Ses havan rıgayken Ses havan rıgayken Hey, bergayken
Әйттеләр безгә көнләбәбен, сез һаман бергә икән. Сез һаман бергә икән, сез һаман бергә икән. Һәй, бергә икән. Сез һаман бергә икән, сез һаман бергә икән. Һәй, бергә икән. Сез һаман бергә икән. Сез һаман бергә икән. Һәй, бергә икән. Һәй, бергә икән. Бергә икән. Шулай итеп инде, кадерле дуслар, 066 каналыннан килгән котлауларны да укып китәргә безгә вакыт килеп җиткәндер. Кадерле әниебез, әбиебез Сафиуллина Гыйльманиса Сафиулла кызына 2 июльдә 95 яшь тула дип язалар безгә биек таудан. Чын күңелдән аны туган көне белән котлыйбыз, аңа озын гомер, шатлыклы көннәр телибез диелә. Әлеге котлауда балалары, оныкылары, дуслары, туганнары, күршеләренең күршеләре һәм барлык әби бабайлар да кушыла дип әйтелә әлеге котлауда. Һәм Салават Фатхетдинов башкаруында берәр җыр тапшырып китә алмассызмы диләр алар. Чын күңелдән, кадерле дуслар, Курай радиосы диджейлары да шушы котлауларга чын күңелдән кушылабыз һәм Салават Фатхетдинов башкаруындагы Салкын чәй дигән җырны бәйрәм бүләге итеп яңгыратабыз. Туган көннәрегез котлы булсын, Гыйльманиса апа. Üstəlidə yalğışın ayaq şəyi sıvınıb bitkən. Yalğış şəyini gilətədi yox eşimədin sinsiz irkən. Öptürüm şolay yollarımın seni günə kütüm. Yalğızım üstəl yanımda sıvıqan şeylər için. Öptürüm şolay yollarımın seni günə kütüm. Yalğızım üstəl yanımda sıvıqan şeylər için. Yalğızım üstəl yanımda sıvıqan şeylər için. Gel seni günə kütüm. Кадерле дуслар, бу музыкаль сәхифә программабызның иң соңгы композициясы булды. Шулай итеп, мин сезнең белән иртәгә 20 сәгатькә кадәр саубуллашам. Хәзергә пока дуслар, пока. Илшат Хабибуллин. Дуслар, сез инде уйлап утыра торгансыздыр, бу концертта тагын кемнәр катнаша икән дип. Шулай бит. Әле күп, әле күчтәнәчләребез бихисап, менә шуларның берсен сәхнәбез түренә чакырыйк, әле хөрмәтле тамашачылар. Булар инде безнең Башкортстаннан килгән кунакларыбыз. Алкышлар бу егетләргә, бу төркемгә. Ихлас, Айсылу җыр театры.
жырларыбыз huzurumның тобыр йөрәктә ихлас жыры урын алсын сезнең күңелдә уен көлке дәртле бию сәхнә түрендә күңелләрдән күңелләргә күчкән җырларда ихлас күперләре салып сихри моңларда Ташламасын дуслык жыры сезне бер хиштә ихлас чыгышлары калсын истәгел истә шатлык бәхет узын гомер теләп гомергә ял сәгатьләрен бирәбез сезгә бу кичтә ихлас жыры урын алсын сезнең күңелдә уен көлке дәртле бию сәхнә түрендә күңелләрдән күңелләргә күчкән җырларда ихлас күперләре салып сихри моңларда ихлас жыры урын алсын сезнең күңелдә уен көлке дәртле бию сәхнә түрендә күңелләрдән күңелләргә күчкән җырларда ихлас күперләре салып сихри моңларда күңелләрдән күңелләргә күчкән җырларда ихлас күперләре салып сихри моңларда İhlas Aysalı Jыр театры. Әйінді достар, мен енді шулай ук солистлардың бірсін сахнабыз түріне шақырам. Шулай ук шушы театрның, Жыр театрның солисті Илнар Миникаев. Әлігін амыннан кіріп кеткен ең бейт. Әнекей хатылар язам Тизрәк барсын язган хатларым Синнән башка берни кирәк түгел Газиздән кем туган якларым Көтәсеңдер балам кайтыр диеп Чыгасыңдыр капка төбенә
bakışların Sağındıra tuğan yakların Kütesindir balam kaytır deyip Çıgasındır koppa tübüne Benim balam kayaklarda deyip Uyuysındır günün tününde Turmuş degen şu zor davalardan İmtihanlar birdim yazmışta Yazmışlardan uzmış bulmaydiler Ağırlıklar bula turmuşta Kütesindir balam kaytır deyip Çıgasındır koppa tübüne Benim balam kayaklarda deyip Uyuysındır günün tününde Kütesindir balam kaytır deyip Çıgasındır koppa tübüne Benim balam kayaklarda deyip Uyuysındır günün tününde Benim balam kayaklarda deyip Uyuysındır günün tününde Рахмат. Илнар Миникаев. Енді мен тағындашы театрымыздың солисткасын сахнабыз түріне шақырам. Рахим етіп қаршы алыңыз Әлфира Нұрахматова. Bıbıl kuşday talpınım min, yaratırday minin kışım var. Saf mehabbet bule gide, sirlerimni şişer yarım var. Niye etmezke yarattım deyip deşmezke. Nazlı sözlü, zenger gözlü, suygen yarını suymezke. Niye etmezke yarattım deyip deşmezke. Nazlı sözlü, zenger gözlü, suygen yarını suymezke. Benim için yazlar getirdin, sen bule gittin, suyu mehabbet. Yeşerge min riza ortaklaşıp, kaygı şatlıklarını birgelep. Niye etmezke yarattım deyip deşmezke. Nazlı sözlü, zenger gözlü, suygen yarını suymezke. Niye etmezke yarattım deyip deşmezke. Nazlı sözlü, zenger gözlü, suygen yarını suymezke.
Рәхим итеп каршы алыгыз, дуслар, Руслан Зөлкарнаев. Болыны дағы шешкелерге киңелим, синің güzellikке сықыланып, кауышу сәғәтлерің житкерелемим, көтем оламы сине сағынып, сине гына бит миңа, сине гына бит, йөрәк кыларына кагалдың, мәхәббәтнең утларыны да янам, түзе алмыйм сине сагындым. Kokkoyunday zilfa buysınarım, Göz nurların şok şok olamadı. Gizrek koytsan idi sılukayım, Sensiz yaşav yemek olmadı. Seni gına bit miңа, seni gına bit, yürek kılarına koğaldın, мәхәббәтнең утlarını da янам, түзе алмыйм сине сагындым. Кышлары да бит көндә бергә була, Оякыра бергә сөйләшеп, Нигә безгә пар ак кышлар сыман, Яшәмәскә бергә серләшеп. Сине гына бит миңа, сине гына бит, йөрәк кыларына кагалдың, мәхәббәтнең утларыны да янам, түзе алмыйм сине сагындым. Сине гына бит миңа, сине гына бит, йөрәк кыларына кагалдың, мәхәббәтнең утларыны да янам, түзе алмыйм сине сагындым. Мәхәббәтнең утларыны да янам, түзе алмыйм сине сагындым. Руслан Зөлкарнаев, Башкортостан. Әйінді достар, мына біздің ауылда сізден нешектер еме, ну, сиыр сауышылар нене күтіп алайынды сабан тойыны, ай, алар яратайынды, шынкей жамағат, алар еме бір күне күнде алайтелер, шол бейремдегіне. Аларға
Аннан аларга бүләк бирәләр, бүләк. Аха, пашут грамотасы. Аха, менә бу сыйыр савучыны сәхнәгә чакырыйга, ул Казан сабан туйларына катнашырга әзерләнеп килгән көрәшәм ди. Кул чабып каршылыгыз, җәмәгать. Алла, субханалла, чыкты, Алла. Мин апайым, мин ухожу. Вот тот микрофон берим, үзем бирәм. Бар, ерактыр. Сыйыр исе килә синнән. Сыйыр исе килә. Мин бит французский одеколон сүртеп чыккан идем. Җитәме шушы? Сен сатыммын, ул шашлык исеп торам, төтен баскан. Абай килдем авылдан, Казан табан туйына. Көрәшергә дип. Абай гомер буе көрәштек инде. Баштан аша грамота өчен көрәштек, süt üçün көрәштек, яқта күн үшін көрәштек, яқта киләчәк үшін көрәштек, коммунизм үшін көрәштек, бүтән көрәшмейм инде. Көрәшә күтек булды инде апайым ме? У яқта киләчәк үшін. Хәтта табан туйда көрәшәбез, авыл табан туйында. Абай көрәшер инде, көрәшә кешесе юк. Авылда. Барда ул апайым куркалар. Айгыр Мәрйәм белән көрәшергә. Абай председатель җибәрде, Казан табан туйына дип көрәшеп кайтты. Әзрәк җонымны куеп, бөтенне куеп кайт дигән булам. Ул апайым юк бит инде андый көрәшләр. Анда баргачнан анда телевизор каршылар Казан табан туйынды. Сине чүрсәләр алай-болай артыгын лыгырдама, держи дип задубам дип җибәрде. Апай, мен лыгырта икәнне беләм, балтун икәнне. Юк апайым, артыгын лыгырдамадым. Менә моннан ары бер чырып киткәннәр, моннанлык бер. Үстерим үзем беләм мин. Абай ферманың красный уголовына істен газеттан көшіріп алды мен статьяны. Шатырдатып оқып бердім. Әтігі операторның көзі моңайна мінді. Абайым оқырдан барып қараған ем, 15 кілі коммунистар заманда жазып білген гейст болған екен. Соң, абайым шы гейстің бәтірға мен уақытым бар менде, ауылда еңшеп, фирмада ішлеп. Шу гейстің қып тұрам менде, мен көзімді ауырттырып, бош қоттырып. Абайым, ерте тоңнан шығып шабабыз фирмаға еме, іш көп жаным, жетішіп болмай. Как өмді гейст тұқып жатулары? Мұндан шеш торағада уақыт жоқ әлі. Гейст тоғын. Қорайым, сиеленген. Ол өзі жүні көк. Әстіғамы. Тоқшимен. Ey, апайым, білсең мен күлте-күлте шешім құйыла міне, башыма ұрта. Үлі мен апайым шұқықыма шеше біләні. Құйыла тұра шулай. Дуслаған ем кешедірек. Ей, ярашайды. Міне, апайым білсең мен башыма ұрта шешім құйыла күлте-күлте. Враслар киеуге шығара қошалар. Бек шығайындар жыл апайым, ұялам. Женші мәртебе қоя шығартың енді. Шешел енді қоралы, мұсында жоқ. Отырып тұрмай. Анам апайым, мен ашын уақытта телевизордан кейіптен мәшақаттен жүрілер етелімінде, ой арасында бұт алып, ішлейікші, іштен бүлдіріп. Ол қалқын, іші жоқ деп білелер ме? Апайым, оператор деген, оператор апайым, тил оператор. Мен апайтып камеру көтеріп жүрейін. Мен бәлекеген апайым, ұрчақ қаттығын енді, менің онда кел жоқ енді. Оны кім ішқа алғандар енді, ол бұйы біләнді. Но апайым, бәйленіп ме, бәйленді бет өзім ме? Әлі ұшатты енді шында. Әлер енді сөздер сөйлештірі, сұраштыр апайым, приставать ете. Сізді неше кетіп, алдыңға даярқы болып кеттіңізді. Соң айтам, кетесің енді. Ауылда өттен кіші болмағаш. Мен айтам, апайым, алдыңға даярқы болу үшін мен айтам, әр күнні ерте тоңнан тұрып, фермаға сиыр сауарға барам. Это раз. Бафтарих мен айтам, қой біреулер шекілді фирма малы ауызынан фуражы тартып алып, өз малыма алып қайтмайым, не в коем случае. Үшіншіде келіп апайым айтам, тұрмыш шартлары біз бейбет, оларға шүкір шотланы бітмесілік. Егіміне кіл бейрем етіп ешіп, бейрем де берем, отна сайын бейрем. Ойындырға да уақыт жоқ. Соң, апай, әлі янға ел, әлі 20 февраль, әлі 8 март, әлі 1 май, әлі 9 май, әлі сабан той күн сайын бейрем. Әлі апайым, ұскұры тағын бір бейрем бола.
мына 30 жыл газ өткерген ауылдан бейрем етеміз, Алла берсе, юбилей болашағы қышқыртып Алла берсе. Әне газ тұрбалары тұры колхоз басуынан келеді, Германияға кейте. Ауылға кірмейшегіне. Біздің апайым ауылға кірге тұрба жетмеген біршек 10 метр. Яны күзден бұяп қойғанлар соры бұяуға газ тұрбасын. Қышқыры кесіп алып еткен әртігіне спиртной металл деймін. Газ тұрбасын. Анамет апайым бізде қорақтарда диуана бетен, тұрақ бетен, 3 класс білімлі тұмана жейін. Сол газ тұрбасы ойырмағаны кетейін де бұндан. Ярайын апайым председатель шандыра бірді бұршылмағызды, олар бізге газ үшін маркалар білен төлейлер, біз оларға даярқылар білен дейін. Мен сыншықлары тағы құдай білсін деген. Әлемін апайым тегі сайлау ал уақытында. Апайым сайлау бар бет әлеміздің. Сайлау. Сен арытны бейрен. Апайым сайлаулар ешесін. Сайлау ешеген уақытта простой халық шешек отып қала. Суабындар жаулықтыр шелдер жейіп бұшқа. Апайым шол тегі соңғы сайлау уақытында еме, ауылға депутатлар, кандидатлар, бюрократтар, әлекімдер, шұрттар, бұрттар келе екен дегеш еме. Асфальт салып кеттілер, асфальт. Yol kırıyına kanauğa. Yo ben osna evet buldu. Allah'a şükür iyi. Juğalmadı, faydasını taptık. Bizde bulğana bir juğalmıyor. Astanlık kıyasladık iyi. Ana городқа барушылар қазір şu асфальтқа басып автобус күтелер. Evet buldu. Allah'a şükür iyi. Ya ben автобус жүрі. Ауылдан районный центрға автобус жүрі. Отнаға 2 тапқыр. Понедельник кете. Пятница обратно қойта. Бензині болса. Мен ауылда мәйтем тұрмыш жойынды, дегенде әлі қоя барып, телевизорға барып мәйтем, сүйленіп тұрдықты көрейін. Оқалыр деген моқтанып енді. Шолай моторын айтып, өзіме шем айтем, шотланышып дегенде ешей батабыз, көңілігін айтырын. Ақ қояның ақ баласын тұтсам өттірмәс едім. 88 яшқа жейсем, 88 яшқа жетсем, өлсем дәукінмәс едім. 88 яшқа жейсем. Тұқтайын апайын. 99 яшқа жетсем, өлсем дәукінмәс едім. Абай, сама дейтініз бі қуатты бізде шының жемішлер енді бұл. Әлі бұған ортаңын жырлап бұмай, тамақ ауыртып тұра, перші дейтіп. Ерте білі фермадағы қуатынлар білі тамағын жеп берген егетірек. Ойлан, дүрді жу болғашымдан енді. Мұнда шығып олар жып тұра алмайып, қортбашым білі жолған сөйлеп. Күліп отырған бұл әшмең шүкік. Абай, сама дейтініз бік олда бізде. Міне фермадан қойтышлаймы жиынымызда клубқа жүребіз, кружокқа сама дейтілмей. Камбек күрма берелер шының үшін 3 кило колхоздан. Абай, бізде кружоклар бек көбей, пішмақ сайын кружок. 3-лепті, 4-лепті, Аллаға шүкір. Әлімін апайым өзім тегі бүйі түгерегіне жүрейін, бүйі кружогына. Міне, ештені берге жоратам, менің фигурым бек кейшәділер ие. Апайым телевизорға шұрап кеттілер бүйімні. Апам атыр бейсікен, емлі бейсі екен деп. Мәйтем давай. Ускорым айтам, пенсияға шығам енді. Мен пенсияға шыққашта ейлендір шында атына күйжем қасайын. Тыйым бадыңа каналда. Бәрім айтам, қора бұтыр әтлі башлай бер жоғын сериялардан башқа. Онан соң, апайым тағын бір кружокқа жеймін, міне тегі башқа артистлар болып, қылам жүрі тұрған кружокқа жүреймін ие. Міне мен өзім Ешлектегі Рәшид Вахапов деген артистін бек жоратадырым, бек сүйедірім ие. Оны енді ешлер білмейлер, үлкеніректер қатырлесеген еді. Ол вафат болды, мәрхум енді көптенен. Ауыр тұфыраға жеңге болсын ие. Қайыр қойтыр вақты жейді. Міне апайым шоны тауышылақ қыландырып қарайын ма? Осапланып қарайым әрінде, келген бұшқа кетмесін. Қазір біздің ауылы сама дейтіне концерттен атырбек болады, тұтынып отырғыз. Михаил Набатев үйленіп келем орт білен. Артистлар шой жүр екен, бүй жұлдызда сәхнеде. Татар халық жыры Нұрия. Татарстан Жумһуриятының халық артисті Рәшид Вахапов язмасында. Башқара Алға колхозының Қызылъяр фермасынан алдыңғы сиыр сауышыбыз Мәрьям Ақбашева. Бахашымыла шылапамна Ахалапы қолыма кері тағы
Хишада көш Көлемі қоладың нұрыя Көлемі қолама ұртаға Абайым тегі телевизорға түскен бүйімді бейіп кетейін ме? Әйді бейім әліме келген бұшқа кетмесін. Маэстро давай, музыка давай. Estağfirullah. Ey Allah. Aytdim so'ng'isini ishmadik degani. İşken şol. Hurmatli do'stlar, aytganimizcha men bek rohatlanib, bayram sahnasining turuna Shallidan kelgan artistlarimizni chaqirasam kelar. Alqishlar bilan qarshi olamiz do'stlar. Estradamizning tanilgan jirshasi Alsu Xisamiyeva.
bezedip ümmet item min. Belki ele yoktu yazlar kilgeç. Kurşer bezedip ümmet item min. Belki öyle yoktu yazlar gelgeç. Kurşer bezedip ümmet itemin. Belki öyle yoktu yazlar gelgeç. Kurşer bezedip ümmet itemin. Kurşer bezedip ümmet itemin. Kurşer bezedip ümmet itemin. Bek zo'r rahmat. Hozir afv etasiz. Men sizga Farid Xatipovning Mansur Umarov so'zlarini yozgan jirin boshqarib o'tdim. Yozg'i gulim deb ataladi. Hozir tag'in bir yangi jir. Gennadiy Maksimov kuyi Zinnur Nuriy so'zlari kelirsin ali. Sizersin ele sizersin yar taşlau gazapların. Düzersin ele düzersin belersin azapların. Ağlarsın ele ağlarsın usanar döner başta. Günler başlanmay dağlarsın sinde yok minnen başka. Ağlarsın ele
Алсу Хисамиева. Тыңлап карыйк әле дуслар, алкышлар сездән, ә инде җыр бездән, сәхнәбез түрендә Айдан. Bulsam yanar idi, su bulsam ağar idi, çil bulsam tan belen kaytıp, Beyruzeke yakın dostum, terezen ağar idi, Beyruzeke yakın dostum, terezen ağar idi. Uyanıp çıkar idin, sinne dip sırar idin, sağnuların dürüst olsa, Beyruzeke yakın dostum, şadlıktan yıllar idin, Beyruzeke yakın dostum, şadlıktan yıllar idin. Patlat güreşer idi, duymay übeşer idi, elle gökeleşken bulsa, Beyruzeke yakın dostum, abat ileşer idi, Beyruzeke yakın dostum, abat ileşer idi, duymay übeşer idi. Hürmetli dostlar, hürmetli tamaşaçılar, mana bu sanat ustalarının sahnəyə çığı barımız için de zor vakit, barımız için de zor şadlıq. Çünkü onların özlerin kurgaçta külesi kile başlayır. Şulay beyt. Teatrlar bek köp. Amma lakin mana bunday bizning ko'ngillarimizni ko'tara turgan miniatyuralar teatri ol birevgina hamda ol Monşa taşı deb ataladi. Şulay beyt. Ayda azizlar dostlar, sahnəmiz türünə Tataristonning ot qazanan artistlari, yumor ustalari Gamer Asxadullah, Şamsi Zakir. İsenler misiniz? Здравствуйте, пожалуйста. Kişki saban tuyultu kirashin narsa bilamen da. Allah, bilmeyim ben anda bulganım yok bayt. Şulay mı? Tünde joklayım bitmeyin. Abi artistlar şul bitin. Ay, Artistlarning kişki saban Ay, tuyultu. şuşun Tam sen. atkan şu trabız ne jamaat. Ben özüm gel Sabantuyda жүрейim. Gittim hali 100 gram salıp çıkam hali. Bu qora yangırda mında kelip oturgancha bunu şey yakkan bulsağız. Qıstıbı pişirip tuşmağa şap bu indi abzı tağa. Ya Javed. Javed nedir kolxoznik kelgan. Çıgarıp jibariz. Qoy administratorlar mında Ey Allah. bit. Şibinde ötüp kira almay piramidaga nişik kirgan bu ha? Bak bak. Paketini tekşirdiler mi? Qoyan kim sen? Soğuşmağız. Soğuşmayın talaşığız. Allah. Bilen bitmedin abi. İşlep jürüysen kim sen? Kim kırttı seni mi kıyafetin bilen piramidaga? Mında bit prezident qına otura turgan yer bit bu. Ne kan Afrika'da degenler, bunda da kildi mi kadir? Afrika şuşa bit endi kadir, Qozan qırıyında. Ha, ben seni bilem abi. Ha. Kasetin qoragan var. Şulay mı? Neymi? Dişe Bana bilsin. bilay özü normalni narsayı mı? No. Tıştan böyle kegine kurne. Bulay ışıktan normalde kırttılar mı sen?
Пакетің кірдім де кеттім мен ағада. пакетіңі тексерділер ме? Оттырап қалдан да бір охранник кім екен бұл деп. Мұндайның бірінші кіріп өдір енді мұнда. Потому что қоядыр кіріп шық дегені ол, темір тексереміз дей. Мен айтамыз бәрін қашап, өскен кішіде крахмалғына бар, темір жоқ дейдім. Немесің, бұл нәнді қияфәтсің бұл, жай Мына мен ұртасында. сабан той керек, сабан той. Мына шушында енді. Сабан той, рейс деген кіші, ана шамти деген кіші. Артистлар сабан тойы, мына шушы таң атқан Вот шушы. мына жол керек, шуңа келдім мен. Жоңғыры жауаланың бүгін. Не жап телагрика киіп жүресің, кіші кілдіріп қозанда. Бүрек киіп, шушинкі білән, жай ұртасы. Үйіннің 18-і бейт бүгін. 18-і болса дейін бір жылы көрген бар бұрамда. Понимаешь? Солқын бейт. Солқын. Қыды бейт бұл списовка, круглый киебіз. Да, малай. Қыдық артист сен, біләме сені. Келіп жеттің пирамидаға айымы. Нәрсәге жеп келді? Оны ішілі бұл. Кинаға түшірәлер сені, кинаға. Астағы берла. Күрсәті күрмәтаға. Кинаға Привет передавайттарым аланар, емі? жарар. Немесің, мұнды қоян жіберділер, кім сен? Председатель абы жіберді. Нәрсәге? Мына сабан тойға артистлар ап қайтты бия. Бір ай шығып кеткен қайынды менің қадар. Ауылларда сабан көптен бітті бет енді, 7-8 болды. Мына 21 қозанда сабан тойы қазір. артист қайтма деп жібергәш келген емен мына. Сың жаны, артистлар қазір қибат тұра, ақшасы бар мısın председателіңнің? Қоян болсын енді біздің сиыр бар абай. Ненде сейір? Мүклек сиыр бірау қалды. Мүклек сейір? Ә? Сол мүклек сейірға артист ізләп келдің ме? Нек сиырға қоя бейт артистлар. Шулай мыны? Қоялар не білмесең что ли? Ярар бір арсын алып кетерсің, мұнда Мына- беккі балар. Ап келерге құшты біләсің бі кімні? Кімні? Шарафи Шамқаевны. Кімні? Шарафи Шамқаев деген Сың артист. жаныяның шәрәфи мұна мұның қадар. Шамқайы мұның қадар алар икісі артист бет. Ну жол енді Шарафи Шамқай полтора татарыны деділер. Ей, кіші кілдірі. Анасың тіген не сұрады. Тағы бір артист бар дей. Кім? 3 күні харифтан есімі. Нешегі ішкіна қарыфтан? Ну, фән. Мұнда қоданға келгенде шист аяғына көрдім, фән деп язып қойған. Кіріп кетсем, андан ендедір, бады екен. Фән ана яңа жырлады, қайтып кетті шаллыға. Мұнда ол да. Мұнда я? Яран сынта бар бұда. Онан тағы кімді шақырды ол? Хамдуна деген артист бар ма? Бар. Вот, Хамдуна апаны шақырды, еме? No. Анасын председатель абы айтты, бізде дей, былтыр дей, концерт қойып кеткен еді, еме? No. Сиыр алып кетті. Так. Ол сиыр буаз болған, еме? Аха. Мына биыл бұзауларға теш, бұзауын кетірсін деді. Хоппа! Қазір Хамдуна бұзаусы жетеклеп қайтырға тиеш ма ол қызға? Ап келсін деді, председатель, ұшыт та біздің деді. Ұшытта. Ай, Алланы ұшыт шық сенің председателің. Мына жіберді председатель абы, келген емелі. Сен жолқау енді, шыңа жіберген енді ол Жоқ, сені. түгел, просто іште технически неграмотность жібердім. Нешек, сен трактордар шесің мұнай? Жоқ, скутник. Скотник күтушенінде технически неграмотность жіберасың. Сың, 3 ай бір қоя шықмаған өкінде сиырлаянына кірткен ем. Сың шоннан. Нәрсе сонан 2 бұзау таптылар. Сың айбат бетінде екіні тапқаш қысыр қалмағаш. Председатель қуа яздылар. Нешләп? За увеличение поголовья скота деп. Құдалар мысың? Артық татуарға тиісті күл екен поголовье. Құдалар мы? Қумадылар. Әнешік қалды? Ана жол бұзауларын етіп бердік, анан үстер. Үстеп. Қалды. Сонда қалды, енді ақша бермеділер. Жарар. Теңа сәлем айтты. Председатель. Мені шақырып алды нәрәтке, еме No. біздің Васил аби сүгіне бек қатар. Нәрәтке шақырып алды да, мен келгенде енді нәрәтте отырушыларының 28 тапқыр иманларын, 36 тапқыр ауыдларын әлі етіп, 4 орында қылып атқаны е. Тек тұрғанда сүгіне бұтырамын ай? Кіл сүгіне. Мына теңа сәлем айтты. Мені қоям біле. Теге санаторий бар бит әлі, Ижмин Буа. Ижмин буа түгіл, ижмин водыдыр. Шолдыр енді, Ижмин Бода енді алса. Шунда жол еткеніңіз бірге. Кім есімді дейсің? Васил, колхоз Россия бір кінасы біле. Неше бір кінасы біле? Ну колхозға кіргенде шулай еділған. Бүтен жерде 2 сыды бет ол. Білмеймін, Россияда. Так, значит, Россия колхозы председателі Васил. Ауылыңның есімі нешек? Сосы бұрын. Сың Василны білмеске жан кисеген бірге ялайттың. Сразу айтырға керегі. Сразу. Васил білән, Ижмин водыда 20 күн іштік. Лишит сеттік. Ну таза, валай Васил, сенің председатель. Мұне, аным. Мұне. Сың сен абы қашан жабық председатель көрген бар.
No мала, яның белән безнең лишини кызык булды бит. Салабыз да грязь лишинигә төшеп ауныбыз да, грязьдән чыгабыз да тагы салабыз. Аннан тагы грязьгә менә. Грязьдән чәбез, грязьдән чыгабыз да чәбез менә шулай торып 20 көн узды да китте. Ул авылда да шулай ите. Ничек? Сола да грязьгә шат. Авыл грязьне. Әйе. Менә ярата грязьне. Шулай. Ай, сазда унады рәхәтләнеп. Ну, аның хатыны шалды миңа. Аның хатынының шибәрлекләре менә кап-карача, зәп-зәңгәр күз, нечкә билле. Салып алгач гүл җамалны җырлап җибәрәйме менә? Ник? Ышкындың мәллә. Каяның хатыны мондый булсын? Васила апаның хатыны менә. О! И булай гада, о! Васила битажаның бер мин икәнен белмидер, автобуска утырып китәдер бәбиләргә. Син үзең Васила, аның хатыны Сания исемле курчак кебек. Каяның булсын? Кем исемне? Сания. Алайса заф кулып Сания инде. Ничек заф кылып булсын? Бергә килделәр, бергә яшәделәр. Тансыга төшкәч хәтта көнләшеп, минем белән тансыга да чыгартмады. Кайткан Васила апага әйтмәләр. Заф кылып белә җалытканнар икән. Менә әйтәм, хәзер мин сиңа җан кисәгем. Әйтеп кенә кара. Миннән чыкканым белсә, иманны ала бит ул минем. Менә Казан мафиясын җибәреп, иманын алдырмам, белдеңме әйтсәң? Нәрсә менә мине мафия белән куркытасың? Хәзер ана үзебезнең төрүмче краш табигатсам, бүтәнгән суйып чыга. Ярар. Беләгән син монда мафияңа. Әйтмә. Куркып беткәннәр шунда. Әйтмә, Васила тик Васила синеңчә булсын. Ярар. Ярар. Ярар, син монда привет передавайттарга буламы? Ана бит ничә камера эшли була. Ну бит җан Ладно, кисәгем. передавайтты балым инде алда. Тукта. Син телевизор карыйсыңмы син? Карыйм. Поле чудес караганың бармы? Бар. Ну кем алып бара аны? Якуб малае. Вот. Якуб малайына башта нәрсә эшлиләр? Норакы бирәләр. Ну, акай аракым. Син аракы биргән ди. Мен Мин сиңа менә алып килдем. Исмәтәнең кайтып калды. менә сөт истиме? Каймак. Вот, молодец. 3 литрлы белә. Вот, молодец. Давай. Моның беренчедән име литр эш түгел. Бу бит теге анализ бирә торган банка. Аның эшен ишәп чиста кая каймагы? Абый дагыра килдем шул. Чистай пичмагында 3 пичмак белән жабып торган. Ладно, син. Ярар, эш пишмәк булаша бетергәч юк инде, исә приветтә. Юк, сиңа бит Васила беләсең нәрсә берде. Нәрсә? Бер капчык ашламана тегендә тора. Ни пишәгәмә синең ашлама? Минеральный ашлама. Нәрсәгә ул миңа? Соң бит үзең тегендә ижмин бозда, кишерен бәләкә дип зарланган. Ну кишернең ни катнашы бар? Ну үсме дигәнең бит кишер, шулай дигән. Кая үссен былтыр корылык булды, менә кишер. Менә былтыр, менә шушының кадар булды. Бите кишер, ва бите кишер. Ничек Менә алай? башта ашлама шәшәсең, әйме? Аннан кишер шәшәсең. No. Аннан җаңгырда кирәк түгел үсә. Ашламада. Үсә. Ашлыкта үсәме? Во, менә мондыйлары бар. Ашлык ничек? Ашлык бик күп булды. Ага. Былтыр миллионлап алдык бит аны. Шулаймы? Ай, августның 20-сенә хат урдык та Васила бәйтте, җитте нахыр инде. Дәл шурмадыгыз менә. Дәл шу юк, киләсе елга урып бетербез диде. Ай сабый ел чәчеп тормадыгыз, урасыз гына инде. Шулай диде. Ну ярар, ну кишерне җавит, әни ашламаны җавит ышкындыра күрмәсен, әйтмәдең маңа. Әйтмәдем инде бер кемгә дә алырсың, кемгә кирәк. Ярар. Капчык миңа Ярар, әйме? передавать димә. Давай, әйдә. Сәлам авылдашлар, килеп җиттем. Васила абый килеп җиттем аның. Миннән дә сәлам әйт. Сәлам килеп җиткән ана, ни? Аккышыр әйсәпә сәлам. Ага. Ахмадулла, әйтмәсәң дә ярый инде. Нишләп? Ишеп йөри телевизор карый алмый. А. Әйе. Ана саңа бер килгән шигырьдә сөйләп җибәрим инде. Авылдаш, беләм, үзем язам. Ага. Авыл турында сөйлим. Сасыбрын. Мәхәббәт курган урын, сине ташлап киткәннәрнең буталсын юлы. Ай агайны, шигырь бит ул рифмадан тора. Синең монда бит рифма юк. Нәрсә? Рифма менә соңгы иҗек белән, менә икенче юлның соңгы иҗеге туры килергә тиеш. Бар анды да бар. No. Язам бит мен. Салкын кызлар җитте, үләннәр сулды кипте. Авыл советы Салихның хатыны тага китте. Кая китте? Шәһәргә. Нишләп? Шулай көз җиткәч китә. Ну бусын ишава, бусын ишава. На җырлап та күрсәтимме? Җырлыйсың да менә? Җырлыйм. Ханияның җыры бәгә әйбәт ошый миңа. Ага. Күрмәмем мин яуган карларны да, җитәкләшеп җөргән парларны да. Син бит мине бүген сөям дидең, суыткычта каткан шиям дидең. Кайда каткан? Холодильникта мин грәү. Сән фәни алай дип җырламый аны. Кар өстендә пешкән шиям дидем ди. Кайчан? Кар жауганда пешкән. Син әллә җүләрем син кайчан кышкыны шиям пешкәнен күргән бар.
Даңара быйыл кышкы суыкка пешергән бөтен шияләр корып бетте. Менә без шулай җырлыйбыз, кышкыны без шия нетмәй инде. Ярар, күп сөйләшмә әле, артык күп сөйләшәсең. Жарар. Син Сасыбырыннан дидеңме? Тасы борын, Булган бар бит минем сезнең авылда. ничек? Былтыр бит президент семинар уздырды сездә. Ha, булды. А, Ha, анда Шакир абый ишкен авылга керә алмады, ахыран баттырдылар. 3 тапкыр әйләндереп алганнар я авылны охранниклар Аты белән. белән кертмәгәннәр. Пирамиданда хужгыя. Ha. Шунда малай килеп төштек, авыл урамына име җәйгәннәр кап-кара асфальт. Җәйгәннәр. Шул кадәр име асфальтта туфли белән генә йөри авыл халкы. Нык сөендем мин сезгә. Йөрисең хәзер, йөреп кара. Ник? Ул бит президент килгән генә салдылар аны. Ничек? Прямо саз өстенә. Президент кетүгә Салих абый салган баштан трактор белән төшкән, фирмага ияреп китте асфальт. Асфальт юкмы ни хәзер? Каян булсын, ана Әсмәбик апа малайларына туфли белән менгән, бер атна төшә алмый инде. Я, әле мин Сасыбырынга асфальт җәйгәннәр дип сөенеп кайттык. Біз бит теге джиплар, мерседеслар белән килеп туктадык име. бит инде хәзер. Ну, барыбер авылыгыз шады име. Менә бөтен авылга торба сузылган ие. Газ кергән ие. Ну, ничек газ әйбәт янамы? Аның абый торбасы гына керде, шул газы юк. Газы кая? Газы кая, анда бит салган баштан безнекеләр газопроводка, водопровод таштырганнар ие. Соң? Сания апаларның өенә кереп ут кабызмакчылар ие. Начальство бу. Су сиптерде бит. Шуннан кермәде ул, күрше авылга. Нәрсә яктыгыз, кыш салкын булды бит бит. Салам. Салам жылытамы? Соң бер якканда бер Белорус яккасы. Елнады. Ну, ипмәк күп булды дисең бит. Нормально булды. Булай утын әзерләмәгән игезме? Каян әзерлисең инде, газ була диделәр. Аннан соң торбасында листик кисеп бара Кыттыс абый. Торбада юкмы инде? Соң авторитет бетә дип кисеп ташып бетерде торбаларны. Потому что листиктан утын алмыйлар бит хәзер. Бунда белмисең инде мин керә. Бу артистлар тоже. Юк, барыбер авыл халкы шады миңа. Нәрсә? Сезнең авылыгызны шады, менә авыл уртасында без теге бит зур бәлешләр ашадык бит инде. Булай тышны карап торам, менә каршыдан да китапхана таштан салынган. Авыл халкы китап укый. Шул кадәр зыялылар мәйтәм, менә керәләр, чыгалар, бигрәк тә ирләр укый. Шул кадәр сөенеп кайттым мәйтәм, менә халык китап укый башлаган. Укыйсың инде башың авырса. Ничек башың авырса? Ничек инде син томешанда китап укырга керәләр что ли? Ник? Аракаларга керәбез. Ничек инде китапханада аракы саталармыни? Ник? Сәвия апа бит шунда районнан шулар акап кайтаймы? Ну? Теге. Нитә торган инде? 325 тәңкәгә. Керәсең дә каршыга кул куясың. Как закаляла сталь. Ага. Маркс инглиз аласың. Әле һаман бармыни Маркс? Бар. Шуларны яздырып кул куйдыра да 2 бутылканы алып китәсең. Акча түләп. Ярар. Ну, авыл халкы булай да башлы бит ул. Менә мин шаккатып кайттым. Син авыл кешенә күлмә бай. Бездән үзенең профессоры бар, үзенең музыканты бар, үзенең тәкәпшүчесе бар, бөтенсе бар. Сасыбырында профессор бар, а? Бар. Кем инде ул? Зафир Мекашева бай. Ну? Бер көнне кирдем малай, теге зоопаркка, берәңге җылта торган җиргә. Әйе. Яңа ел алды как раз. Сыртын терәгән, башын бәйләгән, сыртын терәп җылынып утыра. Ну? Кып-кызыл булган бит. Туңганмыни? Туңганмыни? Туңмаган. Нишләсең дигәнем шампанский ичәм ди. Ничек инде шампанский ичә? Үзенең рецепты бар икән. Башта менә магазинда безнең срогы чыккан соклар бар. Так? Виноградный сок ичкән бер пакет. Ага. Аннан соң ярты кашык дрожжи ичкән дә, монда бражит итеп башка менә икән шул. 300-га төшә бу инде. Әйе, шулай итеп утыра, башын кысып бәйләгән. Монсы әйтәм нәрсәгә дигәнем, шампанский газлы икән ул. Ага. Башны бәрмәсен дип кысып куйган. Менә Казан сабан туе шимбә көн ниме? Эшләп карарга кирәк әле. Менә мин дә шулай дип 70 тәңкәгә шампан алганчы. Мин дә китмәкчим шулай итеп. Ага. Зоопаркадан чыгып 3 километр атлаган, бох дигәндә малай. Шартлады. Фем әйтәм, башы бетте дип керсәм, башы исән. Нәрсә? Кашавай нәрсә булды дигәнем? Никаш төптән берде ди. Менә ул ягын уйларга. Бүтән ягын ушитып итеп бетермәгән булган. Менә белер белмәй шүпрә белән сагыш сәңеме. Да, ярар, никаш дип әйтим мин диме, ниме? Каралы, син кайда кунасың соң бүген? Кайда кунасың? Менә абыйларның квартираны тапкан инде. Ну? Күтләрен оныттым. Нинди күтләрен? Ну, ишеккә хәзер кнопкалай бер куйганнар бит. Код диген, код ул, код. Номерлар анда, номерлар зыясың, ишек ачыла. Код менә я. Код. Мен дөрес аңламаганым инде. Абый әйтте, күткә басасың да керәсең диде. Ярар. Килә, монда сезнең нәрсә? Шәһәрдә Васил абый әйтте, Шәмси кырыена кил диде, име? Ну. Стриптиз дигән бер күрсәтер диде. Стриптиз? Менә шунда шуны пирамидадыр инде. Пирамида? Менә анда стриптиз бар дип әйтте ул. Эй, җаны.
Стриптиз қарайсың келген, шаулыңа кері қайтасың да енді автобусқа отырып. Мұншаңы яғасың айбаттап. Хатыныңны алып кіресің да, шикшіндіресің да қарайсың енді мұншада. Шол стриптиз бола. Хатын жоқ, қарайсы келе. Хатын жоқ, қарайсы келе, міне. Ол шағында жаным, міне Қазанның міне мұндай пирамидасындағы ол қызлар бет доллар білен тұралар. Долларларың бар мұсың? 200-300 доллар. Америка ақшасы. Біздің алда өрмей ол. Былайда ақша көрген Рус ақшасы. Нишләп күрмәсен? Васил ял иткәндә әйтте, ай сайын 2,5 тәңкә түләп торам хәрҗчегә диде. 2000 түгел, 200 сум ол жылға. Шулай менә. Сабан туйга бирә ул аны. Җеп бетерәбез. Менә рус ақшаңда булмагач, стриптиз карый алмый. Васил абый әйтте, Шәмси бай ул диде, шул бирсен диде. Ой, ансат икән. Автобусга да алып кәсен, сиңа урнаштырсын диде, стриптиз күрсәт. Ана Җәвит алып бара бу концерт ниме? Ана килгән артистларым шулар түләрләр. Ансат кына икән. Аллай бу артистларга. Рамил Асадулла, Шамси Закир, Мұнша ташы егітлері. Әнді достар, мен бәйрәм сахнасының түріне бик рахаттанып танылған эстрадымыздың яш жыршысы Нәфқат Ниғматуллинді шақырам. Сабантуй күштен ашысыздың үшін құрметті тамашашылар. Нәфқат Ниғматуллин. Şemuyı büdret dallarında bol var. Bulbullarday sayrattırır samba kızı sallıyor. Samba kızları, hüyyetten yıldızları, dünyanın bir güzeller samba dağına var. Samba kızları, hüyyetten yıldızları, dünyanın bir güzeller samba dağına var. Canlarımın siyeni, kuş bilezik giyeni, yüzü yaktı, sözü tatlı, yarnının ne diyeni. Hep samba kızları, hüyyetten yıldızları, dünyanın bir güzeller samba dağına var. Hep samba kızları, hüyyetten yıldızları, dünyanın bir güzeller samba dağına var. Şemuyı güzellik, görüp duymaz güzellik. Tan yaralarda kızlarımın üzeklerini üzerlik. Samba kızları, güyetten yıldızları, dünyanın bir güzeller samba dağına var. Samba kızları, güyetten yıldızları, dünyanın bir güzeller samba dağına var. Samba kızları, güyetten yıldızları, dünyanın bir güzeller samba dağına var. Samba kızları, güyetten yıldızları, dünyanın bir güzeller samba dağına var. Dünyanın bir güzeller samba dağına var. Мен сахнабыз түріне бик рахатланып, құрметті тамашашылар, Гүлдәния жыр театры артистларын шақырасым келе. Рахим етегіз, жігітлер, қызлар.
Endi teatrның солисткасы, Татарстанның атказанган артисткасы бүген сезне бәйрәм белән котлаучы танылган җырчыбыз Гөлдания Хәйруллина. Turmuş күген қараңғылық, қара бұлық қапылап алса, қайғы келіп иңі бізге, ауыр қолын әгер салса, янарында сені болғанда, жеңілгіне өтіп кетер, бұл дүнияда барлы болып, яшәүләргә ниләр жетер. Янарында сені болғанда, жеңілгіне өтіп кетер, бұл дүнияда барлы болып, яшәүләргә ниләр жетер. Аяз күні яшыны соқса, ғайбәт сөзлер келіп жетсе, күнләшуның қайнар оты, йөрәкләрне безнең үтсә. Сөюебез шаны болғанда, үпкәләүләр бик тиз үтә, бұл дөньяда барлы булып, яшәүләргә ниләр жетер. Сөюебез шаны болғанда, үпкәләүләр бик тиз үтә, бұл дөньяда барлы булып, яшәүләргә ниләр жетер. Ауырғанда тының белән, назың белән терелтәсен, йөрәкләрдә яшәү дәрте, сөюебез сүрелмәсен, мәхәббәтнең кадерен белик, гомерләр бит бик тиз үтә, бу дөньяда барлы булып, яшәүләргә ниләр жетер. Мәхәббәтнең кадерен белик, гомерләр бик тиз үтә, бу дөньяда барлы булып, яшәүләргә ниләр жетер. Бу дөньяда барлы булып, яшәүләргә ниләр жетер. Hayırlı kеш Қазан, исәнмісіз? Сізді барығызда сабан тойлар білән құттысы келе достар. Біз енді Шаллыда өткердік. Әлі сізнекі алдақыдай тағала матур күннәр берсін, көңілі тұрып өткәріге яссын. Хәм енді міне тағын Қазанда қарап қалым әліме әйтен бірінші тапқыр бик дұлқынанып шықтым. Қарым әлі достар, шондай матур мәдәниет ерті тізгенлер деп атыбыз енді өзіміз. Һәм енді қайдыр достар, сізге өзіміздің жырларымызны алып келдік. Бәйрәм хөрмәтенә рәхәтләнеп бір тыңдағыз әлі. Азат Хусайновның ул авторны сіз біләсіз енді. Бүгін өзі дәл ул өзінің жырлары белән сәхнәгә шығачак. Сезнең өчен сабан туйы дибез, әле безнең кызыл туйларыбыз да бар бит. Менә бәлки инде кызларын кияүгә биргә, малайларын иләндергә йөрүчеләр бардыр. Менә туйларда нәрсә дип кычкырабыз әле ул? Әші деп қышқырабыз, шулай бет. Міне әшілік шул туйларда ғына болсын енді достар. Сіздің тұрмышығыз татлы болсын. Әші! Бір күнге дә бирмәм, ташламамын диеп, кулларыңа алдың син мине. Мин синеке идем, син минеке идең, ул көн иде безнең туй көне. Әшәші диләр, бердән үттелиләр, очрашалар татлы иреннәр. Берәү икәү
minutlar мәңгі түгелләр. Әшәшедиләр, бірдәм үттелиләр, ұшырашалар татлы иренләр. Bir икәү өчәү, барысысын ишәү, минутлар мәңгі түгелләр. Туй күлмәген киеп, син битеккән диеп, иннәремә канат куйдың син. Синең белән бергә үз-үземне җирдә иң бәхетле итеп тойдым мин. Әшәшедиләр, бердәм телиләр, очрашалар татлы иренләр. Bir икәү өчәү, барысысын ишәү, минутлар мәңге түгелләр. Әшәшедиләр, бердәм телиләр, очрашалар татлы иренләр. Bir икәү өчәү, барысысын ишәү, минутлар мәңге түгелләр. Әшәшедиләр, бердәм телиләр, очрашалар татлы иренләр. Bir икәү өчәү, барысысын ишәү, минутлар мәңге түгелләр. Әшәшедиләр, бердәм телиләр, очрашалар татлы иренләр. Bir икәү өчәү, барысысын ишәү, минутлар мәңге түгелләр. Bir икәү өчәү, барысысын ишәү, минутлар мәңге түгелләр. Минутлар мәңге түгелләр. Татарстанның атказанган артисткасы Гөлдәния Хайруллина. Һәм Гөлдәния җыр театры артистлары. Дуслар, рәхим итеп каршы алыгыз Сабантуй сәхнәсенең түрендә яраткан җырчыбыз, өметле җырчыбыз, әле сезне матур-матур җырлар белән шатландырыр Альберт Мөхәммәтдинов. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Сезне бәйрәмнәр белән һәм дә инде сезгә Сабантуйда бит туйлар була. Хәерле көн дим, көн. Да, хәерле төн. Туй җыры. Рафис Нурәхмәтов көе Минзәлә Ибниева сүзләренә. Ömrünün yattığı mizgele Bula bit ul tuy günü Bəxit qışağına uğraq Siyə kiyav kilinne Qandıralı atlar şaban Ətkəyən kəyinə Para qışda yaş barışı Bütün ağıl sıyına Bütün ağıl suyuna Kilinni qarşı alalar Bastırıp ak mindəriga Təmli tilli bulsun deyilər Kiləşək ak günlərdə Qandıralı atlar şaban Ətkəyən kəyinə Para qışda yaş barışı Bütün ağıl suyuna Qandıralı atlar şaban Ətkəyən kəyinə Para qışda yaş barışı Bütün ağıl suyuna Gittiler geldi Bilgen dostlar tuğanlar İkisi de fark ilgenler Umganlar hem bulganlar Kanıralı atlar şaban Ekkeyen keyine Para kışta yaş barışı Bütün ağıl suyuna Kanıralı atlar şaban Etkeyen keyine
Muhammadinov. Mana Şallıdan kelgan qonaqlarımızın birisini tag'in sahnamiz türüne chaqirayıq. Ular Irak'tan Vorkuta şəhərindən qaytqan kişiler, amma lakin Şallıda indi ijod etib bugungi kunda ham motor kasetalar chiqarib, san'at yo'lina niqlab oyoq bosib keluvchi qizimiz Nazira Adilova. Düşlerimde şişlerimden sıypap kimdir meni nazlap uyattı. Düşlerimde şişlerimden sıypap kimdir meni nazlap uyattı. Yürükelleri hisli sizleri bilen yüreğimi ürüp жылытты. Yürükelleri hisli sizleri bilen yüreğimi ürüp жылытты. Kılıcılığını duyan kullarımda Göz qarашın nazlı yürgeli Kılıcılığını duyan kullarımda Göz qarашın nazlı yürgeli Şanasım kelmey hiç güne de Ayrılabızdan ikenni Şanasım kelmey hiç güne de Ayrılabızdan ikenni Her geç sayın kelsin yanlarıma Düşlerimde güne bulsa da Her geç sayın kelsin yanlarıma Düşlerimde güne bulsa da Şuraşuğa ışanmasın kile Qarabızga qarlar yausa da Şuraşuğa ışanmasın kile Qarabızga qarlar yausa da Qarabızga qarlar yausa da Qarabızga qarlar yausa da Nazira Adilova. Qarlar yausa da
Хәзер үзегез күрәсез дә шаккатасыз, авып та китәсез. Илдар Гәрәев. Исәнме, Казан? Жырның исеме тагын бер очрашасы иде. Очрашабыз, Алла бер калса. Мин моның кырында шуп кенә инде бала. Bir qarısı idi güzellerine, Күңеліме нуры сіңгенші. Тағын bir ұшырашасы иді, Яқты дünyalardan кеткенші. Ғашик yüreklеріні қауыштырған, Күз айларын бигерек юқсынам. Истәлекке қалған шул günlerden, Бәхетлерек шағым юқсыман, Бәхетлерек шағым юқсыман. Üzlüp yaratsam da ni halifim, Ömrümne sünsüz ötkerem. Ayrılışı kibik sağışlarının, Ağırlığın yalğız küterem. Ғашик yüreklerini kavuşturgan, Күз ayların bigерек yuqsınam. İstəlikке қалған şul günlerden, Бәхетлерек şağım yuqsıman, Бәхетлерек şağım yuqsıman. Рәхмәт сиңа биғазыға булса да, Син бит миңа бәхет китердең. Мәхәббәтнең изгелеген тойып, яши торган кеше итердең. Ғашик йөрәкләрне кавыштырган, Күз айларын бигерәк юқсынам. Истәлеккә калган шул günlerden, Бәхетлерек шагым юқсыман, Бәхетлерек шагым юқсыман. Ғашик yüreklерine kavuşturgan, Күз айларын бигерек юқсынам. Истәлеккә калган шул günlerden, Бәхетлерек шагым юқсыман, Бәхетлерек шагым юқсыман. Ғашик yüreklерine kavuşturgan, Күз айларын бигерек юқсынам. Истәлеккә калган шул günlerden, Бәхетлерек шагым юқсыман, Бәхетлерек шагым юқсыман, Бәхетлерек шагым юқсыман. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Илдар Гәрәев. Илдар Гәрәев эстрадабызның иң узун җырчысы. Дуслар, хөрмәтле кунаклар, мөхтәрәм милләттәшләр, әйдәгез әле каршы алыйк әле, чөнки бу ханымны сәхнәгә чыгарыр өчен сезнең алкышлар кирәк, чөнки танылган җырчыбыз, моңлы җырчыбыз, аны тыңлаганнан да тыңласы килә, рәхәт аны тыңлап, менә рәхәт күңелләргә шифа булып, май булып, сары май кебек сарыла инде. Резида Кадырова. Барысан айында тудым, шуңа күңіл қаман ерітті. Бараптыр мен бұңын суңын, қорқу білмейм қатты жерікті.
Hazır başka benim yürekte. Hay 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 hay. 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 Күңел арасындай һаман maceralar izlep yedekte. Ey yürekte kıyar salgan yakın, yana yürek ola kirekte. Kapkan salma yollarıma, min bitsizger yok elekmem. Eleksem de min seni ketügeli beğerim, hazır başka benim yürekte. Kapkan salma yollarıma, min bitsizger yok elekmem. Eleksem de min seni ketügeli beğerim, hazır başka benim yürekte. Eleksem de min seni ketügeli beğerim, hazır başka benim yürekte. Hazır başka benim yürekte. Hazır başka benim yürekte. Резида Кадырова. Рәхмәт. Alkışlar karşılayalım dostlar. Estradımızın tanınған artistlari, popüler artistlari. Şamsi Zakir, Amil Asханулла. Молоко, деревенский, от коровы. Амағат сүт. Имшаклары балакай қатынларға файдалы. Бала өстірген қатынларға файдалы. Молоко, Мәтрүнә сөт сатасың мәнәй. слабый ерлерге файдалы. Сөт сатасың мәнәй. Аха. Сың узған ел сыйыры қызны суйғап саттығыз төгілмесің сіз. Сыйыр алдығыз мәнәй. Алмадық енді, нек сүт сотарға сиыр неге саңа. Estağfirullah. Күршінәрікі сата бересің мәнәй. Жоқ енді, көршілерінікін түгел. Өзімнікін сатам. Нешек өзіңнекен? Сың Алексеевскийда сүт порошогы шығаралар бетеме? Мына шуны суға бұлғатам да, нормальны. Ey Allah бек сыйық боладыр бет ол. Мына ахира шәһәр халқына қойы сүт килешмеянға шекитаның алыс. Олар шошыңа яланған. Шулай дейсәң генә инде. Ей мәтрүнә, сатмаған нәрсәң қалмады инде. Мәскәүгә барып бәрәңге сатып жүрдің кіші кілдіріп. Ей, инде теге яз көне бит әле стакан белән тирісті сатып жүрдің сен. Ну, аны бит мен фил тирisi деп саттым. Нишләп? Помидорларыңыз менә былай була дип. Булды. Килен ап кайтканы ярасса да шәшәргә тишелмәде дә орлыгы. Сенің ұрлығың шондай болғандар. Шулай микән, багаж та саттың инде. Гомер буе спекулянт булдың инде мәтрүнә. Акча жетмей ахира. Шул җитмәгәннән инде. Балалар ап китә. Пенсия акчасы бигрәк әз шул. Мәтрүнә, әле бәлкем гыйлмәттен белә уйлап утырабыз, мәйтәм. Бүген үлеп китсәк, үлемтек талынмаган. Нишекләр күмәрләр диде минде. Үземнең дә алынмаган. Олсаң үләсе булыр. Алырга кирәк, 40-тан соң алып куярга кушкан китап мәтрүнә. Берәү дә җир өстендә калмый алып китәләр. Алай диме? Акча итеп. Акчаны шулай балалар алып китеп бетерә, шул әле шуны мен уйлап утырдым да мәйтәм, Гыйлмәттингә әйтәм, әллә мин әйтәм берәр бала табып карыйм микән? Әстәгъфирулла. Башыңа тай типтем әле. Әле тегеләреннән туймадыңмы ни? Туймадың, аптыраганнан шул Нәрсәгә ул? Рәшәй патшасы әйткән бит, бер бала тапкан хатынга 4500 тәңкә акча бирәм дип әйтә ди. 4500 тәңкә акча алсак, икебезгә дә үлем теккә җитә бит, Аллаһы буйырса. Как раз була да инде ул. Инде ахира жүләрләнеп жүрмә. Былай да кумыгыз куелган, икегезнең дә ул Гыйлмәттиң дә биткән инде. Балай шу син. Гыйлмәттин яшь чакта да йомшак булды инде ул. Әле мин Аллаһка шөкер кызлар сыман тоям, үземне мәтрүн алай битереп ташламасын. Әле шул Гыйлмәттин дигәннән уйлап утырдым, мин әйтәм, синең белән киңәшеп карыйм дигәнем, күрше плотник Салихка кирип карасам ничегрәк булыр микән? Ей, ахира жүләрләнмә инде. Плотник Салих та нәрсә кыра алмас. Шул агач ботагыннан бурачына вәләп бирсә генә инде. Шулай дисеңме? Аның кулы да шулак салган өйләре дә кыйык инде аның име. Сөйләмә, Аның баласы да кыйык туары әмә.
Sen bütün nersesi kıyık bitan. Ul reşetke sada kıyık kuzu kurmuyor bitan. Şulay mı? Ey Allah. Yülerlenmeyin de. Ey, әлі şu tülmüşe kaldım bitmetrine. Allah Nerse saklar. buldu? Nerse buldu deyip men bir avtobus bile rayonga jirganim yok beyt. Gel Popotny, ömür boyu Popotny'da. Sen yaşta niyelendin şul paputni? Şol jim qıtırttı mı? Tegi süt taşıtırgan Fazılga oturup gittim bit bir gün. Astaga kurukmuşum ha? Indi. Bütün avul xatınlarını rayonga taşı bitirgen bir men kalgan bulganım indi. Men onun bile iki tapkır barın da bütün nişan. Şulay mı ne? Ey Allah, oturup gittik hazır metrona ama. Başta zırlap baratık. Bunda şulay başlıyor şulay. Birinci mehabatını zırlayayım. Birinci mehabatını zırlap bardı da. Күзі білен гіл мені шулай қошап бара, отам әшесі маңгіл. Шулай етер. Борды да бұл, әбейдей, сенің меңа түлерге оқшаң жоқтыр енді дей. Жоқ, мен әйтем олым, жоқ дейдім. Сың олайса әлі ұрман арқылы барабыз мұй деймен әйтем. Астаға сеңа да шулай деді ме? Мен әйтем кіріп шығайық олан ұрманға балада табасын бары дейдім. Şundan bu sırap koydu beyt. Ebi yol rayonga nik barasın deyim. Men aytam mine şirlep gittim bu liske varam dedim. Indi şirleysin dey. Mine şunu sıradıyım unuttum bit şirini. Men aytam oğlum mine s harfine başlanayın da ama. S harfi bilen bite dedim. Şolay deyip aytip bitirgen buldu. Kolundan rüle çıkındı da bir bağanaga barıp berildik. Estağfurullah. Şol şağındağına başım işlep gitti. Skleroz mu aytam oğlum? Skleroz degen şiir. Sen senin yaştan skleroz buldu beytinde. Kiş nerse şağının irtebilerini oturgan yen beyt. Şeriyeli havf hatar bulmadı, nık berilmedi. Gekrim baradır beytinde. Artık kız uyurmuyor. Şundan ol maşinasını qarab kaldı. Men yolga çıktım da tağı kol kutardım indi. Pet Popotny'ga tege jiter jitmez 99 degen Jiguli var beyt. Şol vıжlap kelip toqtadı. İkisiga oturatı ginde. Ayda babuşka da vizyon deyip oturttular. Artlarına kirip oturuğun buldu. Maşinaları alıp durup gitti yeme. Mene şuşulay şıgırdatıp tuttum. Men aytam uluvlerim şuş iken. Balada tavalmış ölüp gitem iken indi deyip dir koltirap baram indi. Nıkşabalar mı? Nık işare kitesiman. Şundan aptırağaç kırıda oturgan jigitke aytam oğlum şofirin aytalı artık kumasın berli ulemiz bittim. Şundan teki jigit bana bırıldı da evi tıs şoğlamadı. Şoğlasan şoförünü jıkısından uyatasın dey. Jıkısından uyansa ol iş şu kızı baradı. Jıklap bargan mı ne? Jıklap barayken teki mahluk. Eytem sekşeler olmasın. Allah korkmagan bütün bulmagan şiirlerim çıktı metrmeyi. Allah'a şükür alıp barıp jitkirdiler. Qaytqaş şunu qilmettinime sileganim, yürüştü, tilesakimga oturup jürme. Elleniler işletip taşlarlarına televizordan gel korsatip Özün de indi avtobus jürüp turabet. Boşqa avtobus Allah'a şükür, hükümetke rahmet. Men avtobusga oturam da rayonga gitem. Elana bir günü barıp qaytdım bu lis tiresine. Sen de şiirledin mine, gümüründe bu liste bolgan şu tügül. Barganıyım indi көрünürge. Ele ahire senden sorarman degenim. Nerse? Vraşqa bardım ama. Sam. Nu kirgeşalar jozab et başta. Jozab bitirdi de men apremi qaradı da ebi inanını ko'rsatdi. Ko'rsatdik mi sen? Mına ahire шығып Bediref'te de izlep qaradım. Qaysı düştü soňa inanna. Ey, okumaganlıkların gazet alırga kirek, televizor qararga kirek. Nişlep inanna bu tıştabılsın indi o. İnanna ol nomer. Mine Reşey'nin her kişisine türmedeki sıman nomer soğup çıktılar. Mine şol nomer ol nalogovay bire. Qaytqaş iştapan biladi izledik yartı saat. Tapmadınız mı? Hey, jülerler. Mine nalogovay inspektor kelip çıkıp hadir süt satqanını kursa, mine oturtup koya şunda inanını kurasın indi. Bildin mi? İnanasız. Mine mında sal. Mine. Vatayvat buldu. Qaytqaş şey işerge süt de buldu. İnanasız bir nerseşlerge jarami hadir. Mine minin için nalok tülerge inanı kirek. Yarar. O kadar nadanlıkların bile. Bizge de nomer sokmasalar bir ne bulmagan bulur indi. Yarar. Mına ahire mojikimin hallerini işik. Ey bir gün işip qaytdı. Gümür işkene yok ya. Kim işirtkendir mine? Yani sen bilmedin mi ne? Bizdekiler bir geçkenler bit.
Ничек бергәшкәннәр? Бергәш семинарға барганнар районга. Нинди семинар? Ник семинарның не икәнен белмәсеңме ни? Жоқ. Соң менә синең карт белән минем карт 25 ел тирис түктеләр бит фермада, әйме? Соң. Менә шул семинарға баргач, 25 ел тирис түккән кешене тагын тирис түгәргә өйрәтәләр икән. Эшләре беткән икән. Шунда баргач өйрәткәннәр дә буларны, буларга 3 кешегә бер жарты биргәннәр. Кая безнекеләргә җитсен инде 3 кешегә бер жарты. Җитмәгән, минеке әйткән әйдә ресторанга керик дигән. Ансы нәрсә? Ну, столовойда әйбәтрәк җир. Ашый торганмы ни? Китереп бирәләр ди ашарга. Минем кергән юк. Акча каян алганнар, минекенең бер тиен акчасы юк. Ана минем суйган сыерның тиресен сдав иткәннәр. Эй! Кереп утырганнар, анда официант килергә тиеш икән. Булар кереп утырганнар өстәл артына килеш юк. Булар кем килсен? Булар фуфайкадан, Щучинкадан башта куян бүрек. Эй, кеше көлдерә. Шунда минеке тик тормый торган гадәте бар бит инде. Өстәл астына актарынгач, бер кнопка бар икән анда. Әйе. Шул кнопка китереп басу булган, яшь кенә бер официант килеп, "Что хотите?" дип әйтә. Минеке урысча белә бит инде, армиядә булган нәрсә. Бутылка водки 2 огурца дигән. Эй, калтык. Минут эчендә бер жарты аракыны, 2 кыярны 4 тәренкәгә бүлеп чыгарганнар. Менә. Безнекеләргә разве җитә инде? Яңадан баскан. Бутылка водки 2 огурца. Бер 3-4 заход басканнар шулай. Эй, Лак исереп кайтты. Синеке дәме? Кайтты да ятып җоклады, минем бит эшкәш тыныч алай. Минеке төне буе җокы бирмәде. Әллә кыстымы? Жокла инде, нинди кысу. Шулай кич белән ул кайткач, жокларга жаткач, эшке күлмәгемне күтәреп киндегемә баса да, бутылка водки 2 огурца дип кычкырды. Эй, астагфирулла. Эй, Алла кылы. Эй, Алла. Эй, Алла. Төне буе интектерде хайван. Эй, Алла интектергән икән. Булай да гадәте начар бит инде минекен үзең беләсең. Инде гомер буе өйдә салып кыра алмадыгыз инде безне сыман. Менә колхозның салган өендә 2 күрше белән торабыз бит инде. Җимерегей бездә шулай инде бездә. Икебезнең уртак стена бар, күрше белән эшеп кайта да бер начар гадәте бар ахира. Пожарныйда эшеп кайта, төнге 12ләрсе кайтмый бит инде. Җунная киеме булса яра 45нче размерлы сапаги белән күршеләр ягына раз, два дип тундыра малай. Әйе. Күршеләрне уята бит инде төнне. Икенче көнне күршеләр кирип сүгәләр мине. Нишләп аттырасың? Менә кайта да малакаем көн сайын шулай. Бер көнне кайтты да раз дип берсен генә атып өлгерде, икенчесен аттырмадым. Дөрес эшләгән. Атма, мин әйтәм, хайван, күршеләр белән яшәсе бар. Нишләп әйтәм, күршеләр белән бузыштырасың? Шулай дип әйттем ахирәкәй. Икенче көнне күзләренә кайтып менгән күршеләр нигә әйткәнемә үкендем. Ник? Күршеләр әйтә, ни пычагыма икенчесен атмады, төне буе көтеп ятты, кайчан икенчесен атар икән. Бер яләнгәш, инде бер яләнгәш. Аттырасың менә калган икән. Эй, ул күрше белән бездә интегеп биттек. Уртагы стена бит инде. Ул жукка бит инде. Жукка бөтен нәрсә ишетелеп тора. Күрше ире Гыйлметдин белән име яшьтәш инде. Хатынын айырып, яшь хатын алып кайтты. Төне буе шыгыр. Сезгә ишетелә? Ишетелмеш инде, бөтен нәрсәсе ишетелеп тора инде. Шуннан име без бит теге перехват дигән тапшыру карагач юкларга җитабыз төнгөн бердә. Ансы нәрсә? Эфир дигән телевизордан күрсәтәләр, күпме кешене суйганнар, күпме кешене таптаганнар, күпме кеше җаны бүлгән, күпме кеше авариягә очраган, шуларны карыйбыз да тынычлап йокларга җитабыз. Исән дип, быел бүген без дә исән калганбыз икән дип инде. Ул көнне дә шул перехват бетте дә, әмма телевизорны сүндереп караватка гына жатканы Гыйлметдинем миңа нәрсә ди? Нәрсә ди? Әйдә ди, син ыңгырашкала ди. Мин караватта сикергәлим дим. Нәрсәгә инде ул? Соң мин дә сорадым, әйтәм, нәрсә җүләрләндең мәллә? Менә күршеләр ишетсен, без бер-беребезне ничек яратканны ди. Син нәрсә кыз бу ясамакчы? Эй! Төнне буе җыклый алмадым, шулаймы? Шул кадәр рәнҗидем. Иртән иртүгендә бу бутка ашарга чыга. Һәр көнне бутка пешерәм мин аңа. Теге килеп чыкты да, тегенең бер кулына буш кашык тоттырдым име. Бер кулына буш тәлинкә тоттырдым. Менә хәзер мәйтәм, шушы кашык белән шушы тәлинкәгә суккалап утыр инде дим. Ансы нәрсәгә? Алда сырый, мин әйтәм, менә күршеләр ишетсеннәр, Гыйлметдин иртәнге буткасын ашый дип. Әйе. Менә караватта ничек сикерә, шуның шикелле ашасын буткасын. Братна бутка пешермәдем. Ятсыз. Ятсыз, әйе. Ирләргә шул кирәк. Ятсыз. Эй, Алла кылы. Неме, Мәтрүнә, син районнарда җырыйсың, теге сымансы
Gece tıkımasan da halktan işitkensindir, şey bitedi, işittin mi? Nerse değil. Şey bitedi. Hiç ülerlenmeyin de kadar şeyini bitirem diysen de bitmiyor. Ana apilkını boyap da satalar kadar. Alay diyme, metruneli kurşu İbrahim Alay'ımı Kazan'a mal iltirge vardı maşinası bilen. Şul kurip kaytkan premi Kazan'ın Kreml karşına zor taktağa yazıp koyganlardı. Bite şey deyip bildin mi? Ey Jüler, reklamı bitir, bitti şey diyen söz. Nik şey bitmeyeyim ne? Aylardan bitsin ol. Ey men şul malayının sözüne şanıp soňgy pensiyaga 4 yaşyk şey aldım. Ey angra. Yarar bu jokka bir şulma, mena 300 meydan satarsın. Nişläp? Optum alan bit. Hey, hoyatsız buldun ömür boyu. Eyde sütün bile şey işirtirim, kaytabız. Ey, güzelden Hürmetli dostlar, sahnemiz türüne yaş jırçılarımızı çağırıyla rahim etip karşılığız. Yaş jırçımız Leysen İbiva. İsmi İsen. İsenme kök yüzü, isenme koyaşım, canımның oynawın, sizemsin, duyamsın. İsenme koyunum, isenme mileşim, bulaylı sirdeşim, bir elde güneşim. İsenme koyunum, isenme mileşim, bulaylı sirdeşim, bir elde güneşim. İsenme şirginem, isenme urmanım, jırlalı urmanım, mıng tolu jırlarım. İsenme koyunum, isenme mileşim, bulaylı sirdeşim, bir elde güneşim. İsenme koyunum, isenme mileşim, bulaylı sirdeşim, bir elde güneşim. İsenme yükselşi, isenme ok bulup, yav menim canıma ok bulup, ok bulup. İsenme koyunum, isenme mileşim, bulaylı sirdeşim, bir elde güneşim. İsenme koyunum, isenme mileşim, bulaylı sirdeşim, bir elde güneşim. Bulaylı sirdeşim, bir elde güneşim. Bulaylı sirdeşim, bir elde güneşim. Leysen İbiva. Dostlar, men kadar sahnemiz türüne bek rahatlanıp, tanılgan kompozitor, автор, башкаручы. Bu kompozitorның татар башкорт эстрадасында эшләүче артистларның берсе дә җырламый калганы юк, чөнки аның һәр җырында яратып башкаралар һәм алар барысы да безнең яраткан тамашачыларыбызга барып ирешә. Шуңа күрә рәхим итеп каршылык достар. Сәхнәбез түрендә үзенең өр-яңа җырлары белән популяр композитор, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Азат Хөсәен.
Yaratам min akışını, ak buranın akarı, ak dulkınlar ağa, dingi savlagan şağın, şul güzellikке soklanır, uylanam min yuvanam, ak yallar aşağı, şıp ak bakıkke yul yaram, şul güzellikке soklanır, uylanam min yuvanam, ak yallar aşağı, şıp ak bakıkke yul yaram. Yaratam şımır çiyenin, bak şeşke otuğun, ak dumanlar yara, bak parahut kaytuğun, şul güzellikке soklanır, uylanam min yuvanam, ak yallar aşağı, şıp ak bakıkke yul yaram, şul güzellikke soklanır, uylanam min yuvanam, ak yallar aşağı, şıp ak bakıkke yul yaram. Güldür güldür ak güldürşin, inin ak tübesinde, kara kışlar, ak şarlıklar yaratan hemmesinde. Şul güzellikке soklanır, uylanam min yuvanam, ak yallar aşağı, şıp ak bakıkke yul yaram. Şul güzellikke soklanır, uylanam min yuvanam, ak yallar aşağı, şıp ak bakıkke yul yaram. Şul güzellikke soklanır, uylanam min yuvanam, ak yallar aşağı, şıp ak bakıkke yul yaram. Ak yallar aşağı, şıp ak bakıkke yul yaram, ak bakıkke yul yaram. Azat Husayn. Rahmat bikzi, bayram bilan. Sahnamiz türüne halkımızın yaratkan cilsisi, Ferit abinin tırmış iptaşı, Tataristan'ın halk artistkisi Rabiga Sibigatullin'ini şakırıgalı. Kullarında dalyan garmon eydelim bir tartali, kullarında dalyan garmon eydelim bir tartali, uynab üsken şırlap gitken killerini soyrat ali, uynab üsken şırlap gitken killerini soyrat ali. Şıgır arşalarını uyna şoktalı sarmanlarını, şıgır arşalarını uyna şoktalı sarmanlarını, uyna iske alıyıq ilge koytalmay kolganlarını, uyna iske alıyıq ilge koytalmay kolganlarını. Uyuna garmın canımızda soğuş sargan şaklarda, uyuna garmın canımızda soğuş sargan şaklarda, şu şımınlar alıp koyta tuğan üsken yaklarga, şu şımınlar alıp koyta tuğan üsken yaklarga.
bulmay yazmıştan alıp koyta alıp gide koşup bulmay yazmıştan bizgine mi tuğan üsken jirden gidip yalgışkan bizgine mi tuğan üsken jirden gidip yalgışkan uğram giler bugünde kulak taşınlap dıra uğram giler bugünde kulak taşınlap dıra tuğanı yoklarga kaytabız garmunlar tınlapına tuğanı yoklarga kaytabız garmunlar tınlapına garmunlar tınlapına Rabiga Sibigatullina hem Farid Hadipov. Tanılgan istradımızın yumur ustası Yatkar Habibullin. Qarşı alıq dostlar. Şükkeyikiye bigrek motor menne tınlap qarağız Şuşa jırı jırla beli Bulak oldu havzağız Şükkey 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 Şükkeyim bağırkeyim Hırsıdı binde gidey Tangar oğlu gölkeyim Avvalımdan ismi motor Koyan tabıp koyganlar Üzgertirge dip yeriler Şanı kaybır nadanlar Şükkey 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 Şükkeyim bağırkeyim Hırsıdı binde gidey Tangar oğlu gölkeyim Şükkeyim sen güzel bir şey Tirbelem sana koytap Şükkey bilen birge vistek Nazlı kışakta yatıp Şükkey 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 Şükkeyim bağırkeyim Terzüttü binde gidey Kangar oğlu gölkeyim Şükkey şükkey eyle birge Şükkey şükkey Şükkeyim bağırkeyim Terzüttü binde gidey Sen kukeyle gölkeyim Aşkında Yatkar Habibullin. Bullin. Aşkında bit Işqın qoysa, нәрсәң? Халық біле, сен білмейсің, рахмет Dostlar, рәхим итеп қаршы алыгыз. Иң гүзәл шибәр артистларыбызның берсе. Татарстанның халык артисткасы. Танылган җырчыбыз Зөһрә Шәрифуллина. Ну, бұл вақытта мен екі тапқыр ішкәрі кейім, конечно. Tıbbın halgan tüngü alır Yuqıy alsın yanımdır Baydım sin ayılarımızda Şərdir oyunu girme yuqar Su boyunda uşaq yana Kim qabızğanı uşaqdır
başkanı ümit etmeyin. Yalan tepi uğramında oynap üsken kızım bitmeyin. Su boyunda uşak yala sünmez iken kanla şaklı. Uğramında kulağın dağlarım bu bala şokna. Su boyunda uşak yala sünmez iken kanla şaklı. Uğramında kulağın dağlarım bu bala şokna. Uğramında kulağın dağlarım bu bala şokna. Suyunda uşak yanar, suyunda uşak yanar, suyunda uşak yanar. Zühre Şerifulina. Endi dostlar, aytganimizcha men bek rəhmətlanib sahnamiz üstünə estradamızın eng şivar xanımlarından birisi. Tataristonning ot qozongan artistkasi Zulfiya Shokirova. Xudoy tağaladan sırayım en ağır şaklarımda. Berşi Rabbim sabırlık balalar haklarına.
Татарстанның атказанган артисткасы Зульфия Шакирова. Hürmetli тамашачылар, muhterem bilettaşlar, dostlar, туганнар. Сабан туйга Шаян туй исемләнгән концерт тамашабыз ахырына якынлашты. Без сезгә киләчәк тормышыгызда зур уңышлар, бәхет, шатлык телибез. Әли Илсафның җырында әйтелгәнчә, гел шушындый шатлыклы, матур күркәм очрашулар гына насыйп әйләсен. Бәйрәмнәр белән сезне барчагызда, достар. Инде бүгенге концертны оештыручы Ядкар иҗат берләшмәсенә зур рәхмәтләр әйтик әле, достар. Алкышлап алыйк шушы егетләрне. Шушындый матур тамашаларны һәр вакыттагыча оештырып торсыннар. Тамашачыларыбызны, сәнгать ustaларын очраштырып торсыннар. Исән сау булыгыз. Сабан туйлары белән сезне барчагызны да бәйрәмнәр белән.